Parlamento Nacional Lihusi Bancada CNRT preocupa o cemitério Becusi, tambah autoridade município Dili ladun halo gestão dia halot mate isin ia cemitério ne. Ita iha ona rate fo mo be amish husu ba pam dili pera tau na fating atenção sila boterne te tak malo lo si tela kuya acontece tan fali hanesa Santa Cruz bekusi fong bekusi da tua agora bekusi fong situação hanesa ne na fating usida halatene ita ko ita ni emaserne ratene si toga di larang bel site cemitério hutu de depois ikus liu tamba sal sini minutos iha liur ne sua excelência vice-ministro paragem ne botana mesa kuak munu tiu tona besi sira na ba munu te munu tona difícil ema ba para careta hina ba hawa no ne fomos perigo ema bara klahare kar be mak na kono na hina ba ema tamang na ba hasa urse udangnya be kan halai liude ema latene dia kuak makina ba careta balo munu tangina ba surte ema dudula lais besai então essa situação sira sana usu ba pam dili parbela tau atenção no ba oin buat sir kikuang sana ita bele resolve tela bele foi impacto bem memoris